Evo nas, dragi naši. Spremamo se. Idemo do Brooklyn Bridge-a. Onda idemo u jedan kafić. Što sam ja vidjela. Ja. Što sam vidjela. Ako bude bilo mjesta za slikanje, ako ne bude veliki red. I tako idemo malo da prošetamo. I to je to. Vidjet ćemo gdje ćemo još da svratimo. Danas je najtopliji dan što je bio za svih ovih dana. No tako? Navodno. Biće sutra kao li kiša. Navodno. Navodno, ljudi, meni se čini da je napolju da srce pukne od zime. Eto. A Mija kao prati prognozu, ona je inače radila u Beogradu kao meteorolog jedno vrijeme. Pa su joj dali otkaz jer hoće da se bije s ljudima tamo. Eto. Koliko si imala platu ako nije tajna kao meteorolog? Veliku. Šta to znači veliko? Za nekog je veliko, na primjer, 1.000.000, za nekog je veliko i 100 eura. Pa... Minut tišine. Neću pričati. Ljudi moji, ne možete s njom progovoriti ni na jednu temu, ovo je nevjerojatno. Žena, znači, samo daje da priča o tučama i to ti je to. Pa uhvatiš me nespremno na ove teme. Kad čuj nespremnu da kažeš kakva ti je plata bila kao meteorologu. Ne možeš da kažeš. Radi nam približnu bar cifru. Više od 500, manje od 2000. A dobra ti je plata bila s obzirom kako si pogađala ove vremenske prilike i vremensku prognozu. Dobra ti je plata bila. Zato si dugo i potrajala tamo. Ide na procenat. Koji nam pogodiš, tako dobiješ povišicu. Čujete li ovo, ljudi? Šta misliš, hoće li ovi ljudi stvarno povjerovati da si ti radila kao Tako što je ona meteorolog? povjerovala da studiram japanski, sve mi je moguće. Da, gospođa neka kaže studira japanski, Mija. Ne zna da pročita nijednu. A ne zna, kaže, da pročita ni jednu riječ sa čipsa. No, moguće da ljudi povjeruju, moguće da povjerujete ovo što ja vama ispričam. Ja ne znam, ljudi, šta je s vama, ali vi ste malo skrenuli. Ne znam da li se vama dešava, ali ovdje je toliko suv zrak da meni non stop, ja to kažem, ova voda izlazi iz nosa. Ne mogu da kažem da su to sline, ljudi, kad nisu. A voda neka. Vodeno stanje. Tečno. I onda to meni... Samo mi se nakupi tu ovako u ćoškovima ovim. Evo nervoza. Znači sad... Evo nervoza. Hoće Lauru da razbije. Evo. Ne može da otvori, ljudi. Eto ti. Vidiš sad, sad ćeš ti to da očistiš. I po prstima ti se prosula. Pa više ti se prosula nego što ti dođe u toj kudi. Ma zašto meni izlazi ovo? Vidi ovo na Instagramu kao... Ko je Žaklina crna? Neka Žaklina kao ima novu objavu. Ja ne pratim nikakvu Žaklinu. Da, ljudi, šta sam htjela da vam kažem? Ja sam jučer lajvala i Mija je išla sama da šeta, naravno. I našla mi je maskare. Ovo su moje omiljene maskare. Essence, jeste da. Princess. Ovo je ono što se kao veže, što sam vam pričala, kao, znate one što se vežu, to je to. A ovu plavu nisam koristila, ovo su ovako došle zajedno, ove dvije, a ovu mi je posebno kupila. Jedna je iz Targeta, ove druge su iz neke druge radnje, ne znam. Tako da sad imam maskaru, pa može mi biti ovo 3 godine, ove 3 maskare.
I šta mi je još kupila? I kupila mi je ovo za usne. Aquaphor. Kažu da automatski, znači ono, odmah i popravlja usne, liječi ih i to. I stvarno je dobro. Stavila sam sinoć, stavljam evo i sad. I baš osjetim da mi... Ne znam ste primijetili u ovim klipovima koliko je meni, ajde ne gornja, ali donja usna koliko mi je ispucala, ljudi. A sve zato što je grizem. Ono, kad se malo kao nakupio, uzmem pa zagrizem to, ono, kao da se najedem, kao vjerate. I one puknu na zraku. Ovo je top stvar. Evo, ako imate isti problem, kupite sebi. Kupite sebi. Kosa mi je mokra. Malo prije sam se kupala. Pa ću morati ići da se feniram. I tako, ljudi moji. Pričali smo o ovim svim proizvodima. Ne znam više šta da vam kažem, da se ponavljam. Možda nije malo da vam sad snima, da ona drži predavanje. O svojoj šminki. Šminki. Već malo ti da pričaš. O šminki? O šminki. Pa možemo napravimo usporedbu ovih drogerijskih i high-end proizvoda. Aha. Šta to treba da znači sad? Da ti vređaš moju šminku, jel? Što je ona kao skupa, a šta tvoja je drogerijska? Da može i sa ovom iz drogerije da se našminkaju. Pa šta ti imaš iz drogerije tu osim maskare? Sve mi je iz drogerije. Sve ovoga i promenila. Make-up Mario je iz drogerije. Puder. O, dobro, ovaj puder koriste skoro svi. Evo, ja sam ovaj puder isto tražila ovdje da ga kupim, kažu da je dobar. Ovaj L'Oreal. Ali nisam ga mogla naći. Krema, primer, isto drogerija. Drogerija. Ovo isto drogerija. Jola Žovčino. Bronzer, drogerija. Catrice. Ovo je neko poklonio pa ga je zato stavilo da ga ne bi bacilo. Tečni bronzer, isto najjači bronzer, ista linija. Catrice. Dobro, Romanija je drogerija. 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 Olovka za obrve, Aura. Ajde, molim te, sičat je neka drogerija, ovo sve ostalo je normalno. Dobro, ovaj isto, evo ovaj korektor isto svi hvale. Isto Maybelline. Možda je rođena s tim, a možda je to Maybelline. Najjači fiksator na svijetu. Aura. Meni Aura samo ima trepavice najjače i to je to. Što se tiče Aura. Pa imam olovke za obrve i za usta, sve okej. Da, olovke za usta, bravo. Ja prestala da koristim i ona zaboravila, vidiš ti to? Ljudi, što se ja sjećam jednog pudera, on se zvao Bourjois. Healthy Mix. Healthy Mix. I na njemu je bilo tako neke voćkice. Ljudi moji, taj puder je bio puder iz moje srednje škole. I on je u to vrijeme, kad sam ja išla u srednju školu, baš bio skup, iskreno. U to vrijeme kupiti taj puder, ti si bio na konju. I boga mi, ja tražim ja sebi taj puder. Reko da ja probam ovo. Probam ja njega, a on, ljudi, znači nikad bolji puder. I jedan puder zvao se, da li Manhattan? Crni, ne znam koga je proizvodio. Jest, zvao se Manhattan kao. Crn, mat. A vjerovatno će se neko naći ko zna o čemu pričam. Onako crni, ali kad ga istišćete iz one tubice njegove, on je, ljudi, kao blato. Znači, kao blato na lice da stavljate. Ta dva pudera, dva najjača pudera ikada. Da li postoji taj Bourjois još uvijek? Da, koristi ga ona. Ko? Vanja. Vanja. Znaš kako dobro izgleda na koži. Top.
Eto. Pa i sad on drži cenu. Znači sad on postoji. Da. I sad je on koliko, jedno 2500, 3. A 2 i nešto, ili 1800, tako nešto. To sam ja koristila kad sam išla u srednju školu. I onda sam se poslije vremenom prebacila, bila malo na neki čudni L'Oreal. Pa sam onda prestala da koristim šminku skroz. I onda sam, ljudi moji, kad se Huda Beauty pojavila, onda sam kupila njen puder, Huda. I od tog dana sam koristila samo Huda Beauty puder. Pretežak, on je stvarno pretežak za lice. On te toliko maskira kao bukvalno da se blatom nalijepila. Ali voljela sam taj puder. I onda sam, iskreno ne mogu da se sjetim da li je neko reklamirao ili pričao o Estee Lauder puderu i ja kao, sad ću ja kao da kupim taj. Otkako sam kupila Estee Lauder, nikad više nisam promijenila puder. I sad, House Labs od Lady Gaga, isto tako kao pričaju, brutalan. Rekao, ajde da kupim i njega, pošto ja prvo moram vidjeti da je puno ljudi o njemu ispričalo i da to nije samo marketinški trik, nego da je stvarno dobar puder. I kupila sam ga i stvarno je dobar, samo što je to previše da je taj glow efekata, to se meni ne sviđa. Ne volim, rekla sam vam već kad vidim da je nekom usijano lice, onako da šljašti. Kao što sam vam rekla, samo od skincare rutine treba da vam lice sjaji, a ne kad stavljate puder, bronzer i tako dalje. Vidi ovo, evo sad neka Danijela Mihajlović, nova priča. Zašto meni to izlazi? Ja ne pratim te ljude uopšte. Na Instagramu, ljudi. I tako, eto. Da, moram svoju... Znači, onaj kriovaj da nabavim. Što mi krivo, što ti nisam rekla, ma nije mi bilo na kraju pameti. Da mi doneseš jedno pola kilograma. Šta je to? Ispekla se začetkom. Kako si se toliko ispekla, Mija? Bila je samo crvena, sad je plih. A ti žena se zapalila u WC-u, ljudi. Jel moguće? Nije nego da izvučem ovako i uhvati se sa onim krajem. U šoku sam, ja sam se ispekla, ali nikad tako stvarno. Ja se pecnem malo, znači, pazi prste pec, sa mnom ljubav, bit će stres i eto ti. Ovoliki joj je plik, ljudi. Mogu da pokažem to ljudima? Ne moraš sad baš. Ovako joj na vratu. Marina sad ovo kad bude čula, sad će odmah da te zove čim bude ovaj video izašao. Sine moj, jel moguće? Marina kao, ma neka, hajde, bogaći, neka, trebala je još da se ispeče. Prošle godine mi je rekla, me lakiraj taj nokat. Jao, ljudi, sam vam ispričala sam vam u jednom videu. A možda ste zaboravili, ćete opet da vam ispričam. Kad je Mija zaglavila nokat u autu. Mislim, između vrata i prozora, kapirate. I ostao je nokat unutra, kao, jel može neko da otvori kao ova vrata? Nokat joj visi tamo. I ništa, ajde, udarila se, boli, nema krvi do duše i kao, Marko, ajde, kao idemo doktoru i mi svi idemo doktoru, ovdje cijeli komšiluk se podigao kao svi, ajmo kao Mija, idemo doktoru. Cijela zgrada, razumijete, dole sa front deska, oni svi iz obezbeđenja, ovi što čiste, kao idemo doktoru, odvalila si nokat, bla, bla, bla. Neće ona da ide doktor, ajde, neće. I vratila se ona u Beograd i sad svaki dan ona meni šalje slike, ko da mene interesuje, razumijete, šalje ona meni slike kako se njen nokat podiže lagano. I jedan dan šalje ona meni sliku, crn, on pocrnio skroz. Znate kad se prije stari ljudi udare sa čekićem ili na primjer ekser ili nešto zabiju tako u nokat pa im potamni. Tako i njoj isto. I rekao, šta ću sad, pa šta ću kao, čekat ću da otpadne. I stvarno poslije je otpo i eto, narasto novi i to je to.
To je ta priča. E sad si se opekla. A Boga mi se dobro opekla. Bez zajebancije sad. Koliko je? A da mi stavimo nešto na to. Da opekotina imamo li šta? Nema ništa. Šampon. Ona luda Miljana Kulić kad je istresla kupus vreo na mene. I one žene mi odmah donijele šampon i u peškir. Ma hajde, nećeš ništa biti No ne proći. peče me. Ja ništa. Dobro, Nisam samo ni se vidi. osjetila, nego... Osjetljiva ti koža. A ja. To nije ni baš to isto. Vidite? Vidim te, sveš se. Hoćeš bombon, nećeš bombon. Dobro si se ispekla, Boga mi da ti ja kažem. Šta je ovo? Crno bran. A meni kosa, znači ne da Bog s ovom kosom izaći, ljudi. Pazi prste pred samo, ma bit će sve po mom. I tako, ljudi moji, eto sad više ćutimo nego što pričamo. Ajde, ja stavim sad ovu svoju maskaru. Da vidimo to čudo neviđeno. Ušto mi nešto drugačija četkica, da sam ja navikla na onu. No, ove su iste, samo je ova vodootporna. Koja je vodootporna? A i ova je vodootporna. Pa nije. Kako nije? Pa lepo. Mogam ja kad je skidam... Evo umaza se ja. Eto ti. Do mene je došlo. Preslika mi se ovo, ljudi. Eto ti. Nije ova plava, jeste. Možda mi nećeš skinuti je. Pa ja sad da ti kažem, ako ova nije vodootporna, kako je onda tako teško uvijek skidam? Vidio. Ovo je najjača maskara, ljudi, ikada. Sad zavisi koliko vi imate vremena da vi ovo zalijepite i da nanosite. Ali, pogledajte vi sad ovu maskaru i sjetite se one maskare od prošlog puta. Joj, što se umaza. Evo. Znači, ovo me sad izludi, ljudi. Mija nam je kupila kapice. To sam zaboravila vam kažem. Baš lijepe brown kapice. Imaš tu jednu da pokažem? Vidite kako su lijepe. Ja kažem, ajde danas zastavimo kapice. Kaže, neću, kao, dosta je meni kao tvojih kapica. Evo, i gore se preslika. Šta? Ovo si me ti urekla 100%. Neću ja te maskara, ta maskara preslikava. Meni se nikad nije preslikala, evo sad mi se preslikala. Evo. Eto. Aj, tebi ta, nego što i meni ova. E pa zato što si ti non stop pričala o tome. Nego smo navikli na onu sad bili i onda... Ono možeš nanositi koliko hoćeš, ništa joj neće. Ljudi, pogledaj ti ovu maskaru. Pogledaj ti što ona pravi vještačke trepavice, alo? Pogledaj ti ovu maskaru. Pogledajte vi ovo, ljudi. Au. Molim me Sens da me zove da mi pošalje PR paket za ovu reklamu. Ljudi. E
Sad bi trebalo možda uzeti od one četkicu pa raščešljati ovu. Previše mi sad ostavi ovog materijala. Znaš sad mnogo i ovdje proizvoda izlazi nova. Moram se riješiti ovog. Pazi prste, pet sa mnom, nemoj mi stres. I poslije kažu, ne može nešto što je jeftino da bude dobro. Brutalno. Nijedna maskara, pa oni da, ove maskare, ova Too Faced i to, da imaju sastav ove maskare. Znate vi koliko bi se oni para nakrali ovdje? Ne može ona Too Faced da joj prismrdi ljudi, iskreno. Eto. Ali neće to da... Neće da rade hype oko jeftinih stvari, nego samo oko skupih. I marketing, da ljude pljačkaju. Da pljačkaju ljude, da daju pare i na šminku, a nema potrebe. Ma, ako nije najbolje vratiti se na sve drogerijske proizvode, evo glava ljudi. Ništa ova druga šminka ne radi što ne radi i ove. Pogotovo, evo, za ovaj L'Oreal puder što mi ja koristim. Stvarno sam čula odlične recenzije za njega. A taj moj bourjois, taj healthy mix, ljudi, puder mog djetinjstva. Mislim, ne djetinjstva, nego mladosti, puberteta. Koliko ova maskara vrijedi svakog centa. Ajde, taj paket od te dve, mislim da je bio da li $9. Eto. Samo mi malo više proizvoda ostavlja, ali ovo ja mislim da se sad može skinuti sa nekom drugom četkicom. Ljudi, kakva maskara. Probat ću s ovom. Eto, to je to. Baš sam poželjela ovu maskaru. Što je dobra, ljudi. Pobolja nego to tvoja. Iskreno. Ne mogu s ovim trepavicama ništa da uradim. Uglavnom, ovo je tebi još jedno pakovanje, one što sam ja koristila tvoje. Za ove maramice sam vam pričala, ljudi, Neutrogena, najjače maramice za skidanje šminke. Mija je rekla da ih nema tamo kod vas. Moj omiljeni šampon za pranje kose, stigo mi je novi jer mi se onaj potrošio što se... Eto kad sam vam snimala onaj video za šampon i za masku, koliko sam ga tad imala, već sam ga potrošila, tako da sad je stigo novi. Medium. I ovo sam za babu naručila, pošto on ima malo problema sa koljenima i bole ga koljena. Ovo je neka magnezijum krema. Magnezijum krema i kao baš je ono, hidrira, ima lavandu u sebi i oporavlja kao protiv bolova i to. I ovo su neke herbal kao one stikeri, oni što se zalijepe na koljena. I one koji isto sadrže u sebi neke trave, tako otko znam, koje
koljena čine fleksibilnijim, bez bolova i tako, evo vidite. Vidite kako to izgleda. Tako da sam uzela ova 3 pakovanja. Da, nešto ima ginger, radix, ne znam što je to. I mora da se čuva na hladnom mjestu. 10 ovdje dođe ti za koljeno. Pa reko nek proba, nek vidi, ako mu bude odgovaralo, onda je lako dokupiti i poslati. I ovo sam uzela, ovo je kao, kako da vam kažem to, kao masažer, ali koji ima u sebi kao onaj infrared, neka svjetla, nešto šta ja znam. I onda se to stavi na koljeno i to se upali i onda eto to vam kao masira koljeno. I aj neću mu sad otvarati. Grije, vibrira, ima više ovih opcija za podešavanje, veliki screen display i fit design kao da može da pokreće nogu dok nosi to. Nešto slično Marko ima, pošto i Marko ima, bože dragi, kako, znači iste neke tako sličnosti, baš isto ima problema sa koljenom i on je nešto sebi ovako uzeo, malo je drugačije i on to sebi navečer tako nekad uključi da mu se grije i radi. Tako da eto i babi sam to poručila. Ako mu se bude dobro pokazalo, onda ovdje stvarno ima tih preparata za koljena koliko hoćete. Samo ja neću da kupujem bez veze pa da bude ono što se kaže da ne valja. Ali eto. To bi bilo to otprilike. Ja sam danas radila, imala sam svoju skincare rutinu, ispilingovala sam cijelo lice, ljudi. A mi tako nekako sad ljepše isjedne ovaj puder na lice. Sad ću ići da se isfeniram. To je prvo da prosušim kosu i da se isfeniram. I onda da vidimo šta ćemo obući. Idemo Brooklyn Bridge, taj kafić i vidjet ćemo gdje ćemo još da završimo ekipice moje. Valja sad ukrotiti ovu moju prelijepu kosu. Sam nešto zaboravila da stavim, nisam ništa. Nisam što zaboravila. Stavila sam malo rumenilo. Šta nisam? A nisi sve stavila? Sve sam stavila. A ti se zacrnila ko blatom da si se namazala, šta ti je Mija? Ne. Ovdje? Nisi izblendala to lijepo. Ne lupaj bre. Ma ne lupam, eto pogledaj. Kao da te neko ošamari ovako. Eto i ni ispod oka nisi lijepo korektor. Pa nisam viš da uzijam da popravim ova brve, pa vam je kraće. Prelijepe obrve, ima toliko fantazira, znači ja ne znam šta bi ona da ima moje obrve ove. To jest obrve koje nemam. Marko tepa Daisy. Inače on u drugoj sobi isto. Ja mu kažem, ajde ti s nama da ideš da šetaš. Ne pada mi na pamet, kaže s vama da se družim. Da me zaposlite tamo da vas slikam. Ne, iću ja sa svojim društvom. U nedjelju smo se dogovorili, ako Bog da, najvjerovatnije idemo na planinu. Jeste, idemo na planinu da skijamo. Niko osim mene naravno ne zna da skija. Ne zna Mija da skija, ne zna Marko da skija, ne zna Keno da skija. Samo ja znam da skijam. Mislim, šalim se ljudi, ne šalim se. Keno možda zna, Mija znam da sigurno ne zna da skija. Ona zna samo da kliže. Ja sam vozila bord. Bord je vozila, eto pa ćemo joj uzeti jedan bord tamo da vidimo kako ona to borduje. Baš ćemo, pošto si ti bord vozila. Ja nisam nikad skijala. Dobro. Uzet ćemo bord ljudi da vidimo da ne bude desna skija suade, nemoj u basamake, ima medo i tako dalje.
To će biti show ekipice moja. To jedva čekam da vam prikažem. To će se desiti u nedjelju. Ali moramo baš rano da krenemo, tako da pripremite se za svađe, haos i sve u putu što sleduje. Jer rana zora, ustajanje, buđenje, nikom nije ni do imena. Mi moramo da idemo. Tako da ide nas 4. Možda ćemo voditi i Daisy, vidjet ćemo. Sigurno hoćemo da je vodimo, da. Ne znam što će ona da radi, da skija. Da trči po snijegu. Ne, ona će sa Markom na sanke. Na sanke, to je to. Odoh ja s curama i neću za te znat. Jel tako ide ta pjesma? Ne znam. Odoh ja s curama. Jelena Rozga. Što mi se uvrtila pjesma od Emine Jahović. Posle mene su ti samo traka. Kako se tebi zove video, izvini? Ovaj video se zove Chit Chat. Ovaj video se zove Svaštara. Znači ne znam ljudi, ni iskreno što sam vam upalila ovo. Pa čisto da imate nešto gledati. Pa stvarno. Evo, 31 minut. Ne znam o čemu se radi ovdje. Otišla sam, bye. Koliko je sati uopšte? Ćao ekipice, vidimo se, ljubim vas. Javljamo se iz grada. Mislim da ste prezadovoljni sa ovim videom.